Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa 4ta mahallasini bir dana temir darvoza qurdirdik. Qurib berdik. Ko'rib baho berasizlar. Mokriy asfalt kraska bo'ldi. Nijoykalari zolotoy svet, oltin svet bo'ldi. Obnashliklari 15 sm, koronalari 20 sm. Hamma joyna 3 polosadan nijoyka bosildi. Dugalari besplatni bo'ldi. Dugalarni o'zimiz qo'yib berdik. Beda zazonu bekleş üçün 3-2'lik profil koyulan. Buna 3 taraflama nijoyka bilan kaplab ishlab berdik. Şişeleri üzerine mas, sinik, göz şişe oldu. Zamokları stimul zamok. Açıp bekleşin görürüz. Səsləmi yok. Hem yeri şumka boğan. 100% şumka olup kullaflaran paçnikli rasistçi yaxşı kullaptan vurup verdik. T'ləri şüyürlər, profilləri Bru 8'lik 6-6 stena profillərindən steklat tıkıb yaxşatıb işləb verdik. Bunun arka tərəfləri alikabond, üzün rəngindən mokriy asfalt, içan tərəfi utuplitir steklatları, həmən əsəsi bağ, rezinkeləri qoyulğan. Bu da xalsa kimə şunun xizmət gerək bu adam olsa, bizə bilən bağlanarızlar. Ağa neçik darvaza yaktı mı? Yaktı. Köyündəki deyim mi? Köyündəki deyim. Rahmet sizlere. Daim kullansın, dert görmeyizler. İlayım, sen toylar açıp beyleyse. Daim açıklansın iyi. Hazır kayıttık. Bu da hazır. Cümle şimdi hizmet gerekiyle. Makinesinin olmayarak işançlık olarak. Bir progresle.